بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayman. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر Ta ki kabirlerini ziyaret kıyğınınlağa, yani kabirlerge kümülgününlağa kadar pul, mal, balılar bilen fəxirlenmek sizlerni gaflet kaldırdı. كلا سوف تعلمون Rastlı kelgüsüdü bilisiler. ثم كلا سوف تعلمون Andın rastla kelgüsüdü bilisiler. كلا لو تعلمون علم اليقين Eğer sizler rastla hakiki bilsenla gaflet kalmanlar. لترون الجحيم Sizler çokum cehennemni körüsüler. ثم لترونها عين اليقين Andın onu çokum öz közünle bilen körüsüler. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Andın dünyada sizlerge berilgen nimetlerden sual sorak kılınısılar.